Nau mai ki whakamiere. Nau mai hara mai ki whakamiere. Welcome to Whakamiere, our podcast where we share Reo Māori translations of stories. Our Paki Poto today is Te Ōkiha me Te Poraka by Aesop. If you're looking for a way to support Whakamiere, you can now purchase digital copies of all the stories from every single one of our Paki Waitara episodes without subscribing. More on this at the end of the episode. E toru ngā kupu hou. There are 3 kupu hou for you in this episode. The first, mā hunga hunga, means to be crushed or reduced to pulp. I mā hunga hunga, te paukena e mō karakara ai te hupa. The pumpkin was reduced to pulp, so the soup would be yummy. The second kupu is ewe ewe, and it means blood relatives. In this kōrero, we use it to mean siblings. E whā ona ewe ewe I tōna whānau. She has 4 siblings in her whānau. The last kupu, whakamakoha, has no tohu tō. Whakamakoha, to inflate or expand. E rite ai te whakanuitanga, ka whakamakoha ia I ngā poihau. To prepare for the party, they inflated the balloons. Kia are mai o taringa, listen out for these kupu hou in the kōrero. Kia hānana tēnō, whakarongo mai e hoa mā. Te Ōkiha me te Poraka, nā Aesop. I te kaipā titi tētahi Ōkiha, me ara wāke ka hāraua tētahi punua poraka I tōna waiwai. Ka mā hunga hunga, nā wai, ka mate. Ko ona ewe ewe e tākoro tatana, ka motika te omanga atu ki tōna whaia, whākina ai te aitua. Ko te tipua, nāna I pēnā ai e whai, he tino rahi, tā rātou kōrero. Ko te whaia pēpere kou nei, hanga whakapeha peha ana hoki, ka whakapai e taia nei e ia, te whakarahi ake tōna āhua kia pērā anō tōna rahi. I pēnei tōna rahi, tāna ui atu. Pupuhi ana, whakamakoha ana hoki. E hika I nui kē atu I tēnā, te whakahokinga a ngā punua poraka. Pēnei nā, tāna tangi atu whakapau ana I tōna kaha katoa I te pupuhi me te whakamakoha. E kāo e whai, tā rātou. Mēnā koe I pupuhi kia pahu rāno, e kore tonu tō rahi e pērā. Ka ngana tonu te poraka pēpere kou kia whakamakoha tonu I aia. Nā wai, ka pahu. Ko te kiko o te kōrero. Ka hinga te tangata I tāna whai te rangatiratanga e hara I aia. The Ox and the Frog by Aesop. An ox grazing in a meadow chanced to set his foot on a young frog and crushed him to death. His brothers and sisters, who were playing nearby, at once ran to tell their mother what had happened. The monster that did it, mother, was such a size, they said. The mother, who was a vain old thing, thought that she could easily make herself just as large. Was it as big as this? She asked, blowing and puffing herself out. Oh, much bigger than that, replied the young frogs. As this then? Cried she, puffing and blowing again with all her might. Nay, mother, said they, if you were to try till you burst yourself, you would never be so big. The silly old frog tried to puff herself out still more, and burst herself indeed. The moral being, people are ruined by attempting a greatness to which they have no claim. Tēnā rawā tukue I whakarongo mai ki Whakamiere. Thank you so much for listening to Whakamiere. Did you know that you can now purchase PDFs of our long-form Paki Waitara without needing to subscribe? Simply visit the Whakamiere Patreon page and head over to the shop tab. You'll find all our Paki Waitara there. If you've enjoyed what you've been listening to and want to show your tautoko, please leave a like and a review on your podcast app. It really makes a massive difference. A big mihi goes out to our Patreon members as well, without whom this podcast could not be ad-free. If you have friends in whānau who would like the kaupapa, please share it with them as well.
Head on over to patreon.com/whakamiere to learn about our subscriptions that start at just $6 and join our whānau whakamiere while you're there. You can also follow us on Instagram. Ko Taurapa au e mihi nui ana, hei a koe nei e hoa mā.